Finalna epizoda Gospodina Savršenog počinje tako da se 4 cure nalaze te prepričavaju večer prije. Vidljivo je kako su Kaja i Anastazija jako ljubomorne jer su druge cure prespavale kod Karla i Petra. Nakon što su prepričale svoje dojmove, red je bio na njih. Anastasija i Kaja se nalaze na zadnjem spoju sa dečkima. Karlo je iznenadio Kaju sa morem i brodom na kojem će ploviti. Mislim da od prvog dana postoji ta neka energija. Ne možemo bez dodira i zagrljaja, rekla je Kaja. Ja sam malo iskoristio trenutak, da je hladno more pa sam ju zagrlio. Bilo je simpatično, rekao je Karlo. U sljedećoj sceni Monika i Helena komentiraju svoj prespavanac. Jedna drugoj priznaju to da su se ljubili sa dečkima, te Monika ističe da nije to htjela reći Anastasiji da joj ne uništi njen cijeli dan s Petrom. Vraćamo se na spoj Karla i Kaje. Pričaju o tome kakav će biti život nakon šova te da još uvijek nije Karlo odlučio koga će izabrati. Po nekakvih pokretima tijela i pogledima da se zaključiti da ima više povezanosti s Kajom nego s Helenom. Odlučio sam Kaji spoj koji zaslužuje, unajmio sam privatnog kuhara koji će nam spremiti večeru. Kaja priznaje da ne voli baš kuhati. Karlo ju pita tko će onda kuhati ako oboje rade. Kaja odgovara da će skupa praviti večeru te da će jedno drugome pomoći. Karlo je priznao da jedino vjeruje od svih cura Heleni i Kaji. Smatra da nije odavno netko bio iskren kao njih dvoje odavno te je jako sretan što ih je dobio. Jako voli to su oboje sportaši te imaju posebnu povezanost. Danas imam jedno iznenađenje za tebe, Kaja. Ja sam iznenađenje Ali bez kamera. Kaja je ostala iznenađena te priznala da je su to i zaslužili. Želim izvan kamera dosta toga saznati o Kaji. Znam da odluka nije laka, ali ova večer će mi olakšati odluku, rekao je Karlo. Što se tiče Petra i Anastasije, Petar je rekao, nismo jako dugo imali spoj. Želim joj se odužiti na strpljenju i što mi daje sigurnost. Malo mi se teško fokusirati na bilo što osim Petra, rekla je Anastazija. Petar je kupio Anastaziji haljinu. Čak je doveo svoju stilisticu da procjeni koja haljina bi joj najbolje stala. Čak je komentirala da je Anastazija hrvatska Monica Bellucci. Petar i Anastazija su otišli u vilu. Dočekala ih je masaža. Anastazija ističe da je jako dugo čekala ovaj dan. Oboje uživaju te se vidi strast u očima. Priznaje da nije mogla spavati cijelu noć i kaže da se digla u 1 ujutro kako bi prala veš. Petar je ostao iznenađen. Da budem iskren, mogu reći da sam zaljubljen. Nisam odavno ovako nešto osjećao, priznao je Petar. Otkad sam upoznala Petra, odlučila sam spustiti zidove i ne žalim za tim. Čak i kad ne pričamo, osjećam se ugodno s njim. Ne brinem se za finalnu odluku. Koga on odabere, ja ću to prihvatiti i neću se ljutiti. Jedina barijera između nas je veza na daljinu, ali mislim da ćemo to sve prebroditi jer osjećam se jako dobro uz njega, rekla je Anastazija. Nakon ova 2 dana sa Helenom i Kajom, sada mi je još teže donijeti finalnu odluku. Koju god odluku donesem, druga će biti povrijeđena, a to nikako ne želim. Odluka je jako teška, priznaje Karlo. Karlo je donio odluku, prvo jedna pa druga cura dolazi pred njega. Helena, ja bi se vratio na naš početak. Prvi put kad smo se vidjeli, meni ništa nije bilo jasno. I gledali smo što se ovdje dešava. Onda smo došli do toga da idemo polako i postepeno, bilo je jako posebno. Ključan dio ovdje je bio naš prespavanac gdje smo puno toga pričali i bilo je jako posebno. Ti se meni jako sviđaš i ti si definitivno netko tko zaslužuje odličnu osobu pored sebe. Tko će te čuvati i paziti. Puno sam razmišljao o tome, ali moje srce pripada nekom drugom. Dobro, Karlo, hvala ti na lijepim riječima, hvala što si iskren i želim tebi i Kaji sve najbolje od srca. Malo me povrijedilo, imam osjećaje prema njemu. Ako je on tako odlučio, poštivam to. Pripremio sam govor za tebe i nadam se da ću sve reći što želim, jer mislim da to zaslužuješ. Mislim da smo na prvu Kajo, ja i ti kliknuli i to nismo mogli sakriti. Ja sam se uz tebe osjećao odlično, ali ima jedno veliko ali. A to je da kod nas je sve dobro.
U nekim trenucima sam mislio da ćeš biti ljubomorna, ali nisi. Pitao sam koje su ti mane, nisi mi znala reći. Zbog tih nekih stvari ja sam se bojao je li to stvarno iskreno. Kad sve to zbrojim i oduzmem sve to kako se osjećam, dok sam s tobom je nevjerovatno. Kad sam ti rekao da se još nismo posvađali i da bi trebali, to i dalje mislim. To možemo sutra, preko sutra i bilo koji drugi dan. Ova zadnja ruža definitivno pripada tebi, Kajo. I zato ću te pitati, Kajo, uzimaš li ovu zadnju ružu? Naravno da uzimam, Karlo, odgovorila je Kaja. Naravno da mi je stalo do obe djevojke. Monika je tu od početka, dok Anastazija je došla naknadno, bilo je intenzivno neočekivano, ali ugodno. Moja odluka je već bila od ranije, ali zadnja 2 dana mi je bila samo potvrda da je to to. Mislim da se radujem novom poglavlju, novoj priči i iskustvu, mislim da smo spremni. Monika, upoznali smo se na brzom spoju na tenisu, mislim da smo se baš zabavili, onda smo imali 1 na 1, te si mi tada obećala da ćeš se otvoriti. Išli smo korak po korak, imali smo neke dobre i loše trenutke, ali to smo prebrodili te vidio sam nježniju stranu tebe. Mislim da sve vrijeme koje smo proveli skupa je bilo jako lijepo. Cijenim iskrenost, lojalnost i što si mi dopustila da te upoznam kakva si, ali za tebe nemam ružu. Monika, nadala sam se potajno ruži, jer ovdje sam s dečkom koji mi se sviđa, te kojem sam se otvorila i provela preljepe trenutke. Želim se iskreno zahvaliti Petru što je bio dio njene priče u šovu te da je divna osoba i želim sve najbolje. Anastazija, što da kažem, ja i ti smo počeli jako iznenada. Uvijek smo se gledali, ali nismo prilazili jedno drugome. Tek na razmjeni timova smo imali 1 na 1, te smo se posvađali. Tada smo osjetili da imamo nešto jako i intenzivno. Mislim da si jako iskrena. Tu neku iskrenost si pokazala tim ključem koji si prihvatila i išla si protiv svega. Nije ti bilo lako zbog djevojaka i hvala ti što si vjerovala u mene. Hoću da te pitam još jednom posljednji put. Da li uzimaš ovu ružu? Anastazija, ja ti želim iskreno reći da sam presretna jer sam te upoznala i mislim da od trenutka kad sam ti pružila priliku znala sam da sam na pravom putu, vidim sada i zašto.